naše teme i dileme. Nije mudar onaj koji misli da je mudar, nego je mudar onaj koji zna da pametno pita, pažljivo sluša, mirno odgovara i da prestane kada više nema šta da kaže. Ovo je nekada, negdje, neko mudar poručio. Nije nego. Ne rapav, rapavost, treba hrapav, hrapavost. Nije nepristrasan, nepristrasna, nepristrasno, nego nepristrastan, nepristrasna, nepristrasno. Ne national, nacional, nego national. Nije Nimcović Aron, nego Nimcović, Nimcovićeva odbrana. Nije obzirom na, obzirom da, nego s obzirom i bez obzira. Ne treba oskudijevati na nečemu, nego oskudijevati u nečemu ili nečim. Ne oštrokonđa, opaka žena, nego oštrokonđa. Nije odćutati, nego oćutati. Nije otečen, nego otekao. Nije od početka sastavljeno, nego od početka razdvojeno. Nije palenje, nego paljenje. Ne pendžab, bolje je pandžab. Nije Pavlovna, Ana, balerina, nego Pavlova. Ne perpetuum mobile, nego perpetuum. Nije piktija, aspik, nego pihtija, pihtije. Nije Pireneji, treba Pirineji, Pirinejsko poluostrvo. Nije Pietro, italijanski Pietro, nego Pietro. Nije poboljevati, nego pobolijevati. Ne podcijeniti, podcentar, nego podcijeniti, podcentar. Nije podčiniti, podčovjek, nego podčiniti, podčovjek. Ne pothodnik, podhvat, treba pothodnik, pothvat. Nije podkontinent, podkraj, nego podkontinent, podkraj. Ne podnosioc, treba podnosilac. Ne potpalubni, podpukovnik, nego potpalubni, potpukovnik. Nije podražavaoc, nego podražavalac, množina podražavaoci, podražavalaca. Nije poluvinil, nego polivinil. Ne pomfri, pomfrija, treba pomfrit, pomfrita. Nije posjetioc, nego posjetilac, množina posjetioci, posjetilaca. Nije pošiljaoc, treba pošiljalac, množina pošiljaoci, pošiljalaca. Ne poštovaoc, nego poštovalac, množina poštovaoci, poštovalaca. Nije podcijeniti, treba podcijeniti. Jezičke nedoumice. Cilj ovog tumačenja je da na što sažetiji i pregledniji način pomogne u teškoćama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izražavanju. Sastavljen je na osnovu postojeće norme i prijedloga iznijetih u stručnoj lingvističkoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih priručnika, rječnik se ne ograničava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebe riječi. Otuda nijesu sistematski popisivane riječi sa određenim teškim glasovima, među kojima je podosta rijetkih i nepotrebnih, već se težilo da se odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvarno zadaju teškoće u jezičkoj praksi našeg doba. Posebna pažnja poklonjena je novim riječima i imenima koja se redovno javljaju u štampi. Iju, kao nastavak za genitiv množine, javlja se u gost, gostiju, kokoš, kokošiju, vaš, vašiju i u nazivima dijelova tijela, očiju, ušiju, prstiju, pored prsta, noktiju i nokata,
kostiju i kosti, prsiju pored prsa i prsi. Pogrešno je zubiju, ustiju, grudiju, vratiju. Iju, i, na primjer, kalciju, kalciji, kriterijum, kriteriji, auditoriju, auditoriji. Podjednako su dobri nastavci. Prvi se danas više upotrebljava. Pogrešno je pisanje bez j. Strana muška imena ispred prezimena ne treba ostavljati nepromijenjena. Umjesto sa Ray Charlesom, Jules Vernovi romani, priča o Charlie Chaplinu, treba sa Rayom Charlesom, romani Julesa Verna, priča o Charlieu Chaplinu. Imena papa treba uvijek davati u prilagođenom obliku, a ne u italijansko. Jovan, ne Giovanni, Pavle, ne Paolo, Pije, ne Pio, Grgur, ne Gregorio i tako isto Benedikt, Klement, Sixt, Urban, Bonifacije. Inocenzo kod nas glasi Inokentije ili Inocentije, a italijanski Leone, Lav ili Leon. Zašto se kaže? Zbilja, zašto? Jezikom se svakodnevno služimo, govorimo ili pišemo, ali o jeziku rijetko kad i razmišljamo. Upotrebljavamo tako neke riječi i izraze i znamo dobro šta oni danas znače, a ne pada nam ni na pamet da se zapitamo zašto se baš tako kaže ili kako su te riječi i izrazi nastali. Kad recimo neko o nečemu pojma nema, kažemo da su to za njega španska sela. A pritom, eto, ni sami pojma nemamo odakle nam taj izraz. Kao i mnogi drugi slični njemu. Sve su to za nas stvarno španska sela. Prometejev oganj. I Prometej, kao i Sizif i Tantal, iskusio je gnjev bogova. Bio je osuđen na vječitu patnju. Ali za razliku od ove dvojice koji su kažnjeni zbog svoje pokvarenosti, podmuklosti, oholosti i drskosti, Prometej je ispaštao zbog svoje prevelike ljubavi prema ljudima i dobročinstava koje je činio ljudskom rodu. Prema starom grčkom predanju, u davna vremena na zemlji nije bilo ljudi. Tada se pojavi Titan Prometej i od grude zemlje načini prvog čovjeka, a Palada Atina udahne mu život i podari čula. Prvi ljudi su životarili, ali nijesu znali da rade, da tešu drvo, klešu kamenje ili da prave opeke kako bi sebi izgradili udobna staništa. Nijesu se snalazili ni u vremenu ni u prostoru, niti su mogli da se brinu o hrani i opstanku. Živjeli su bez ikakvog reda i misli o budućnosti. Prometej se sažali na ta jadna stvorenja i nauči ih mnogim znanjima i vještinama. Pokazao im je kako da grade kuće, da koriste životinje u raznim poslovima i ishrani, kako da prave brodove i podižu jedra, kako iz zemljine utrobe da vade gvožđe, zlato i srebro. Naučio ih je i koje su biljke jestive, a koje otrovne, kako se od ulja i ljekovitih trava spravljaju melemi za rane i uputio ih u mnoge druge stvari korisne za život. U to vrijeme na Olimpu je vladao Zevs sa svojim božanskim potomstvom. Mladi bogovi tražili su od tek nastalog živoga soja ljudi da ih zbog zaštite koje će im pružati obožavaju i iskazuju bezgranično poštovanje i punu pokornost. U strahu da bogovi potpuno ne podjarme ljude, Prometej dođe na njihov zajednički sastanak na kome je trebalo da se dogovore o međusobnim obavezama. Tom prilikom on pokuša da prevari bogove podmećući im umjesto mesa kosti prekrivene lojem. Zbog te prevare Zevs se silno rasrdi i odluči da ne podari ljudima ono čime bi krunisao stvaranje svijeta. Ali ni ta Zevsova odluka nije zbunila i pokolebala mudrog i upornog Prometeja, dobrotvora ljudskog roda.
Sa dugačkom stabljikom džinovskog suncokreta vinu se on ka nebu i dotače ognjene kočije kojima sunce jezdi kroz vasionu. Stabljika se upali i Prometej s njom siđe na zemlju, podarivši ljudima najveće dobro, vatru, na kojoj su se mogli grijati, spravljati hranu, topiti rude i kovati oruđa za rad. Gromovnik Zevs u jarosti što ga je Prometej ponovo nadmudrio, smislio je osvetu i pripremio dvostruku kaznu. Ljudskom rodu donio je zlo u vidu lijepe Pandore, a Prometeja je osudio na vječite patnje. Okovan u lance i privezan za strmu liticu na vrh Kavkaza, bio je izložen suncu, vjetrovima, munjama i gromovima. Ipak Prometej, uprkos nagovaranjima i molbama, nije htio da se pokori velikom Zevsu i ostavi mu tako na milost i nemilost nezaštićeni ljudski rod. Izdržao je i najteže muke. Iz dana u dan okovanom Prometeju dolazila je ogromna orlušina, kidala mu i proždirala jetru. Noću je jetra zarastala da bi sljedećeg dana ponovo bila plijen grabežljivog orla. Vječnih muka Prometeja je po legendi spasao junak Herakle. On je strijelom usmrtio velikog orla koji je Prometeju proždirao jetru. Zatim je Kentaur, pola čovjek, pola konj, po imenu Hiron, zamolio oca bogova da on umre umjesto Prometeja. Zevs je uslišio tu molbu i Prometej je oslobođen. Ali da bi presuda vrhovnog boga da Prometej vječno bude pričvršćen u stijenu ipak ostala na snazi, on je morao stalno da nosi kameni vijenac o vratu i gvozdeni prsten s komadićem kavkaske stijene kao znak vezanosti za nju. Kažu da od tada ljudi na prstenovima nose drago kamenje. Na osnovu ove legende nastao je izraz Prometejeva vatra ili Prometejev oganj, koji označava neugasivu unutrašnju težnju za postignućem visokih ciljeva, posebno u nauci i umjetnosti, a riječ prometejstvo dobila je značenje borba protiv sile i nepravde, predvodnička uloga u naprednim i oslobodilačkim težnjama, uloga lučonoše, svjetlonoše, prvoborca za neku spasonosnu ideju. Prometej i njegova borba bili su čest motiv književnih dijela, od Eshilove tragedije Okovani Prometej do naših dana, u isto vrijeme vječna inspiracija za pregnuća ljudskoga duha.